Toe cholo i neile mta upu wha umi le tu malo whale alili tasi mol wha amsinonga o palota. E whai ai lana whai unga i le whina unga HRPP pe anga ba ai. So lato wawa noe wha api e neile lato tal sanga i le mta upu le le waa matai o le tu malo whale alili. O le filina o le tofi o le tu malo whale alili na tangata lua tasi tau sanga o ilunga. O le stala i le tu malo o whale alili tasi e ai aina le filfilina o la lato whaipule peitai. Wafua ona fesilingia le faipule filfili o whale alili tasi. Wa avea nei masui pā le mia. Le fionga atoe lupe po muli nuku one semo. Talu le tangi ale tamali ina o lata uva tui loma lan selo talameko. Ma ia tu ua iai toe lupe le whaato sina. Na whaila le tangi atoe lupe tali atua ia tui loma. Maalia e ne ai foi tu ua inga o whaato sina silia le selau whaasanga ia tui loma. Peita il whaamsinonga i le salulul vai o sanei o li putiai e le talamua media. Le avantua le whaipule o whaasale le angatolu le fionga namula ulusami le ota. Leo na pue o maasalomia o le la talanoanga ma le sui whaia ina le HRPP ya tui loma. Whapena avantua le tolu sifulua fetala e toe lupe, ma le fitu sifulua fetala na avantua le tolu o le isi whaipule. O le leo lea po le recording, ua whaau ngai le HRPP e langolongoila na tal sanga whaapi ya tu le tangia tui loma whaasanga ya toe lupe. O le mta upu lea ilo na ulo i wala au ngana tal sanga i tui loma e whaaui i tuala na tangi, ma malie fo i ai toe lupe. Ma avatu i ai le fitu waso e le whaamsinonga e o ai e whaasalalau, ma avatu mafua anga o le whaaui i tua o ala tal sanga le whaamsinonga. O le umano le fitu waso mtoe fo i atu i tonu lea na tal sanga i loa le HRPP, e whaapi i ane le lato tal sanga lato te te e na aile mana o tui loma e whaaui i tualan tal sanga tangi. Mai sa abe i aile whaamsinonga le avanoe le HRPP e vantoi le lato mafua anga. Ma o anea i le asona nafi a vatu le lato recording lea o maasalomia o le talanoanga le whaipule o whaasale le anga tolu papali isami le ota, ma tui loma. Ua tali ai nei se whai unga le whaamsinonga i le naba e ngole mta upule valea. Olo o pe ai nei whaatau i le nofoa o le sui pāle mia, mai whale alili numero tasi. O whaamaunia mai le li foma i Dr. Alex Fuimono, o le mautanga ngāsinga so le tupuatam sesame o le mtotua. O ngāsinga se ka nea sawo o i le stage 4, po le vaingalono wha, e tau fia le whalmai wa ngata tonga fiti le whalmai e whaia iai, peitai. E avela wa iai le langolango ma le fsoso ni wha awa o le whalmai. E iei whala awe whainua i lātou. Peta i wangata tonga fiti e mawhai ona whai le ka nesa pe ao o ina stage 4 tangata. O le tasi o nā ngāsinga se ka nesa sao o i le stage 4, na o atu iei le tātou wasia singa i lona mota i le lua vai aso talwai. Ma mawai tātou whātalanoanga maltina ia Oli Yosefa o pata mea i savai. Ma ia mōli mawai lava iei le onga o nā fianga le ka nesa, sa iei whaatusa i le taimi nei, talu ona iei numia le vai o le sasalapa. Nga bakules, whailo wha akau e unga inga whai mei ua uiri koe o ngā iskum fiki. Whelwhal mai lea? Makua. La tau sanga lea? Laka iei luka maiki. E ki uwhai mei ua uiri koe o ngā iskum fiki. Ia ngā maila au kua o kere isa vali whaakasi. Nga si i mai au ka avale. Ia o mai whaile i iwa si i mai au kua ngei. Ia o kere isa vali ia a uarfu ka ene, bangu fu ia. Ia o ke e si ia au a whaka ene koe mai kongul whane. Ia ua ingoa le vai sarapa me whelo antinga ia. Nga ingoa la ia lea ua whalunga kunguma koe seki ia ule iai. Lua kolo vai asu. Ia e o whanung lo usavali ia uie. O kua i lunga usavali. Ia e o melan kaimingei. Uma koe uma losi ako o koe. Sau ka ngā mea langa o sau nge o whai? O langa ula ku kau whai ka ngā mea. O ke iwala au kon mai ka ilea le. Ia langa ngā whai mai as kengi e ke au. E re kaungu alo e whai se ka ngā mea. Me re kaungu alo e whai ni whi au man losi. E re kaungu kaungu alo e whai ni whi au whi angai. Au lo whalongo le wai ai nei? Ia, o lo whalongo le ngei wa mako e ma losi. E pau wale mea o lo kua. Nai toi alu le vai se fo mai e ka ui ai le. Walu le whale mai. Usanga umalo le ilea le si dobe ese walu le whale mai. Ke ilo mako e ke il fo mai vei me usa valia. O la kulo whai mai. Whai kulo le buanga amu. Wala kinki ke me le whala a. E la kulo kinki whai mai. E ni ma whai nga o. Nga au mai sa whala au. Se ilonga u koe wako ulanga ni nga mai au. O level 4. Level 4 cancer.
Ia o saulo no kingi ke kai minga ke isa vali. Ke isa vali kai minga. O malo silo walu no. Lua vai aso malo silo walu no. Ai ke o la ko fe merkana kingi. Fe mai. O le ali me o kupu fa kuloi. Yo ga o le ngo saulo ngani saulo ka mai ba kulo fala. Ai sau fe mai ini me fa nga mai se ilonga bo sa. Ia le la ko vai me le sa vali. Fe mai lo o ia la minga ne fa ia la fo ke ri me fa sa vali. Ia bo sa vali. Nga fa ala ka le ai o sa vali la nga o le wo wingu le vai ke mai lo pole ali vai. Wa kolor se salapa fa kase mal fa se soangi me le li ke o lang fa malulu. Ia le ing wala vai ia me nga le fa ka ya wi le li la nga fa malulu nga wo la ko foi la fa americana king. O ia la la me mo ia fa ala sa kan kan ai. Fa mai sule wo ko king. Fa ka ya wa ke ol me ka li e no fo mai me lo fo mai ia. Fa kai le li lang fa malulu nga ke lo wo ye suinga nanga fa kaya wi lang fa malulu nga ke o wala ke le va velo o mai fa de ai ngo lo a o mangwia nga lo wingu le vai salapa ni ai lo maskala fo mai ni ai lo maskala fo mai fa me pui se vai fa ko io le vai le wingu ai fela wo ave le stage 4 ia o ma ko le lo pole o la ko le lo pole ale kanga fo mai ngono la ko fa mai pole ala mera ko fa ingi se su enga na wa alu atu like kuile koko mangi ia na kuile koko suka fa ya ko okay ma o le menga lo ke foi aba ku kuile koko okay kuile suka okay ia eu foi lo fa ku me rese me fa ne kung eu foi le oxene o lo kingo la okay ya se na pasenye ai paungan me lo ke mai o lo susu ia nga mai le fa la me mai lo le fa la ka ngai fa ke ai ki nga lo ku ia le mo mangwia le lo fa mlanga le ing wala vai sa salap ia le ing wala vai sa salap o fela ngai le ma wala vai sa salap salunga ia Frankie le ma wa o ngala me ile vai sa salap taula ye full valka la O le vaile pe ona ta weltina ya oli. Paula wale whatonunga o lo o ia tausia. O le vaisa salapa ia matua lulu la wale fangu whato a lingi aila na inumanga. Inisi o tala. E pisi le whaamasinonga e wha uma mata upu tau whaamasinonga o le palota. Ma isim ta ngalwe ngole malo o lanta wamana ia le whaatino longlongoina o le se fulu ono aso ngalwe nga te te atu ile sawa ina o tinama whanau. Ai o moli mawina le nei vai aso. Le pisi fo le Samoa Australia Tautai Partnership e ngā o kuka e whaatau mamafa i tina mawhanau na awhia i sawanga o lo tau sia i tutono le loto le Campus of Hope i tōna i mato. E tāne le lima i le awhiawhia na nafi ai tau nuu fo i le whawhanga o tau mafa SSE ma i le whapaanga le SVSG ma le Samoa Australia Tautai. O le lona lua i o aso le novena a whanau sawaina o lātou no whatatalo ma ana popongi ai ia whaamuta le sawaina o tina ma whanau i Samoa. O le novena mo le iwa so e whaawawai sa ia le aso se fulu o te sema wa awai whaatasi ma le au whainga ruenga le SVSG ai o sui o le pulenga o le tō manga iafi mo le itu la o tālu sanga ma tatala ai le anapongi whaatasi ai ma whanau i le lotoa. Whaatai ele fionga siliniu lina jang le pulengo le Samoa Australia tautai i le whaapaanga ai o le whaatau mawhai whanau wa mātua na fia i sawanga o tausia ai nei le Campus of Hope. Ua whaalawi lo whaalawa i tele mai ai e le matanga luenga o whaamaumaunga le malo. Le tala o le tupe whaamaumawina a le malo o Samoa le whai ungo le kuata whaamawina ia se te malua o lua lima. O ia whai numero 4 o whaamawina ai tā lafo le malo Samoa i le fitu se lau tolsul fitu tesi ma le fitu miliona TALA. Se lau ma le lua tesi ma le wha miliona TALA o tupe mama o nono ngā tupe mwhaasilinga o tupe nono net lending and borrow surplus. Se lau lua sulvalo tesi ma le wha miliona TALA le paleni o tupe mama mai tupe ngalue ina. Lua se lau wha suluono tesi ma le fitu miliona TALA i le au te lenga o ana tupe maua. Se lau se fulu valu tesi ma le tolu miliona TALA le au te lengo tupe whaalu. Lua se fulu ono miliona TALA iana aseta e le vaia. Fitu lima tesi ma le ono miliona TALA mamao aseta fuafuaina e toe maua mai. O se ata manino lea
Ile solonga le lei o le whaasoasoaina ma le whaafoeino tupe a le atunuu ina ia whasoasoani lon tamau a inga mo na tangata au tātawanga i atu ile whaai ungo ngā ruenga whai o le neito sanga lua o lua lima. E ui o lo whalau pia Samoa le paketi, le na pasia taluai awal tali whaatapitope atu, ile umai o le tupe whaanganga, le na pasia le malo tausi wa mawai atu.